Museveni eba bigambire izoberi ya nyomwabazyo omwabazyo ahabira aliyo mjenyi mukoro aha mukoro ogwokusima ruhanga okwa Ruth Nankabirwa otolinwe okuba kanoni omukanisa ya Uganda. Nankabirwa ni minisita ow'ebyamashanyarazi ahamwe n'obugiga bw'omwitaka. Omukoro ogu gubire omu makage omulindeje erikushangwa omu district ya Luwero. I want to thank the Lord for the way he has brought us here. This is a day that the Lord has made. Archbishop ow'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu asimire President Museveni ahabw'okuguma nashagika emirimo y'ekkanisa ya Uganda. Okuwanira emirimu gy'obuweereza naddala abaweereza okubafunira entambula basobole okukola emirimu egikulaakulanya eggwanga nga bayita mu kanisa. Ogu asimire Nankabirwa ahabwa omulimo muhango na n'omuganda gwakolire ekkanisa ya Uganda otireho na n'omulimo ogwari kukora ahakushuganisa ekkanisa ya Uganda ahamwe na cabinet ya Uganda okureba nko abasa kubaho enkoragana nungi ahagati y'ekkanisa ahamwe na government omulimo gwari kugira ngu akozire kurungi. Twebalizaako munaffe Canon Dr. Ruth Nankabirwa yaweereddwa ekitiibwa ky'obwa kanoni. Kanoni nkitegeeza advisor w'abalabirizi naye ye kanoni mu ddala erya public relationship atuyambe okukwataganya ekkanisa ne marketplace okubuulira enjiri n'ebyenkulaakulana kyava ddawo bwa kanoni. Ruth Nankabirwa obirayiniba Fred Seguja bagizire ngu obwahati bakiire okuba kanoni kandi ngu eki nekimuteja kwija kukora atiinemu okwemulugunya koona. Yagampadde mu sitayiro ye ya command etakuwa mukisa kugamba nti nedda. Yankubira essimu n'agamba ngenda mu lukiiko erinnya lyo ngenda ddiwaayo omwami wo mumanyi famire yo ngimanyi byokola mbimanyi tubadde tukola ffenna lwekyo sirowooza nti waliwo ensonga eyinza okugaana okubeera kanoni. Nga Archbishop akugambye bw'atyo ogamba otya? Weebaza bwebaza kubanga musajja wa Katonda okwo kuba kuyitibwa okuva eri Katonda. Minisita agarukire yagira ngu tari kwijagaruka omu by'obutegeki na munonga kuza omu karuuru ari kugira ngu emyaka y'uruhangaramu omu nsi nenda kugikozesa omu kubaasa kuheereza ruhanga ahamwe na government ahabw'entunguka ya Uganda. Ndi mweteefuteefu nga nnyambibwako ow'ekitiibwa Sseggujja andi ku lusegere wano okuweereza Mukama. I know that you'll pray for me because we've been working together, but the president is the reason I know why I was called, because of the responsibilities that he has given me all along right from school. Kurugirira ahari President Museveni nagira ngu Abebeembezi abingi babasize kuremwa kuyamba abantu ahakurwanisa obworo bari kuremwa kujanjaza enjiri ey'ekibiina ekya NRM. They just want power but they don't know what to do. They don't even bother. Baagala buyinza naye tebamanyi kituufu kyakola n'okufaayo tebafaayo. So you come to an area, want roads, want electricity, want tarmac road. N'otuuka mu kifo twagala amasannyalaze, twagala kolasi. President Museveni agarukire yajumirira Abebeembezi abari kuteganisa programu za government ezigenderire okutunguura ihanga. Told you that Twabagamba all those roads, electricity, what we call development, enkulaakulana. Ebyo byonna amasannyalaze n'enguudo kye tuyita enkulaakulana. Abakulembeze bye boogerako. Abakulembeze bye boogerako ne bakkaatiriza. You can have enkulaakulana, in Luo they say dongolobo. Osobola okuba ne donlobo. But you still have obwavu in your house. Hamukoro nigo gumwe President ashoborire ebintu ebimwe ebyari kukora ari kugira ngu obwiro bwingi naba nareba ebintu okubyine kukuratana ari kugira ngu bwahati ihanga riine enkuto nungi amashanyarazi ahamwe n'ebindi. President Museveni atabarusize Nankabirwa ahabo kugira ngu atorine kuba kanoni omu kanisa ya Uganda. Congratulations the Segujas. Bayoza Basegujja. Ebya kanoni now in the 1950s
Mujata nejo. In the whole of Ankole, we had only one canon. Mwankole yonna twalina kanoni omu. Canon Bunyingwire. Erinnya liryo. The father of the late Rwetsiba. Kitaawe w'omugenzi Rwetsiba. Now, I thought it was unreachable. Nze nali ndowooza nti obwa kanoni obwo si bwangu nnyo bwakutuukako. But I'm happy now. I have had a number of canons. Agarukire ya musima ab'okukyagika kandi akaba kada mukuru omu kibiina kya NRM na n'okujanjaza enjiri y'ekibiina okumara emyaka mingi. Sometime later, Nga wayisa akabanga, I now came to find out that she was actually a real disciple of the NRM line. Nenkizuula nti afuukidde ddala omuyigirizwa w'ekisinde kyaffe ky'NRM. With her family or her husband. N'omwami we. You saw what they have done here. She told me, I had not been here. Era yaŋŋamba. Ku lunyiriri olwasatu mu omunaana ag'enjiri